U sljedećih nekoliko tutoriala ću vam pokazati kako izgleda proces crtanja ovako nekakvog crteža. Ući ćemo u ovaj Drawing 1 i za početak ćemo ga sačuvati. Ću u padajući meni, kliknut ću na Save As i izabrat ću ovdje Drawing. Iću na desktop i nazvat ću ovo Nova kuća. Kliknut ću Enter. Nakon što je sačuvan, sljedeća stvar koju treba da uradimo je napravimo sve lejere koji će biti potrebni za crtanje ove kuće. Iako možda ne znamo koji lejeri će nam trebati, znamo neke osnovne, tako ćemo krenuti od njih. Pokrenut ću LA komandu za layer i sad ću napraviti za početak def points, on će sigurno biti potreban za štampu. Zatim ću napraviti layer za ose. I ovdje ću podesiti umjesto continuous da bude ova crta tačka crta, naći ću ovaj dash dot, kliknut ću Enter, izabrat ću i kliknut ću OK. I za debljinu ovoga postavit ću na primjer 0.9. Zatim ćemo napraviti zidove. Reći ću spoljašnji zid, imat ćemo spoljašnji i unutrašnji. I stavit ću ga na neku boju. Izabrat ću ovdje continuous, pošto će biti obična linija. I zadat ću neku debljinu, na primjer 0.35. Ono što će biti novo kod ovog crteža, što nije bilo na ovom starom, to jeste, imat ćemo fasadu sa termoizolacijom i prikazat ćemo termoizolaciju onako kako se prikazuje. Vratit ću se ovdje, pokrenut ću ponovo layer komandu. Ovdje nam je, gdje smo se zaustavili prošli put, ostali smo na ovom. On ga je imenovao kao layer 1, pošto mu nisam zadao ime. Sad ću zadati ime termoizolacija. Kliknut ću Enter. Izabrat ću ovdje neku topliju boju. I sad umjesto continuous ići ću u load i izabrat ću ovu batting liniju. Kasnije ću vam pokazati kako se ona koristi. Selektovat ću i kliknut ću OK. I za debljinu postavit ću 0.00. Sad ću napraviti novi layer za fasadu, pošto će biti naravno i fasada ako imamo i termoizolaciju. I za fasadu ću staviti neki tajni sloj, na primjer 0.15. Sad ću napraviti još slojeva, ali ću to ubrzati da ne gubimo vreme. Nakon što smo napravili sve lejere, treba da krenemo da crtamo. Logična stvar od koje možemo da krenemo su ose, tako da ću otići na layer ose, pokrenut ću line komandu i za početak ću nacrtati vertikalne ose. Kliknut ću bilo gde ovdje dole, uključit ću orto, usmerit ću miš ka gore i ukucat ću, pošto imamo 2 puta po 480, plus malo treba bude gore, malo dole, na primjer 1200. Kliknut ću Enter. Sad ću selektovati ovo i malo ću daljiti od ovog koordinatnog početka kako nam ne bi smetalo. Zatim ću pokrenuti offset komandu i offsetovat ću ovo za 480 kako bi dobio ostale vertikalne ose. I sad treba nacrtamo horizontalne ose. Sad problem je pozicionirati ovu srednju tačno na centar i za to ću iskoristiti jednu pomoćnu liniju. Pokrenut ću line komandu i nacrtat ću ovdje pomoćnu liniju. Za ovo će biti pametno da se koriste, to jest da se uključe ovi object snapovi, tako da će dosta olakšati rad. Pokrenut ćemo line komandu i sad ću ucrtati ovdje proizvoljno otprilike veličinu ove horizontalne ose. Kliknut ću Escape, selektovat ću je i Move komandom uhvatit ću za ovaj midpoint, isključit ću orto i zakačit ću za midpoint ove pomoćne linije. Sad ćemo selektovati pomoćnu liniju ovim plavim prozorom za selekciju i izbrisat ćemo je.
Pokrenut ću ponovo offset komandu. Prihvatit ću ovih 480 koje smo već koristili i offsetovat ću gore i dole kako bi dobio horizontalne ose. Sada je vreme da crtamo zidove. Pre zidova ucrtat ću ove stubove, pošto su oni nekako najlakši za crtanje. To su ovo ovde 4 stuba što imamo. Otići ću na ovaj layer spoljašnji zid, pokrenut ću rectangle komandu, kliknut ću bilo gde i sad izabrat ću ovu dimensions opciju i kucat ću 20 i 20 i kliknut ću bilo gde i sad imamo ovaj 20 puta 20 stub. Selektovat ću ga, move komandom ću ga uhvatiti za ovaj centralnu tačku, pomerit ću ga ovde, sad ću ga ponovo selektovati i kopirat ću ga 3 puta na ostale ukrštanje osa. Sada ću offset komandom offsetovati ovu liniju na gore i na dole za 20 cm kako bi dobio glavni zid. Pokrenut ću offset, O, Enter, izabrat ću 10 i offsetovat ću ovo na gore i na dole. Selektovat ću te offsetovane linije i stavit ću ih na layer spoljašnji zidovi. Sada ću pokrenuti line komandu i kliknut ću na ovu ovde tačku ovog stuba i doći do ovde perpendicular tačke, kliknuti i sad smo zatvorili da bude u ravni ovog stuba. Selektovat ću tu liniju, uhvatit ću je za ovu ovde tačku i skratit ću je na ovu dužinu. Sada ovo treba trimovati, za to može se koristiti trim komanda, kucat ću TR, Enter, kliknut ću još jednom Enter kako bi izabrao ovu Select All opciju i izbrisat ću ove dve linije. Sad ću selektovati ovaj kraj zida i mirrorovat ću ga oko ove centralne tačke uz pomoć ortoa, kliknut ću sad bilo gde dole ili gore i kliknut ću Enter kako da bi zadržao i ovu liniju i ovu ovde novu. Sad i ovo treba zatvoriti, zato ću koristiti na primjer fillet komandu, F i Enter, kliknut ću ovde, ponovo fillet, kliknut ću tu i tu. Sad smo zatvorili ovaj zid. Sad treba da mu zadamo malo termoizolacije, odnosno da mu ugradimo fasadu, a kasnije ćemo staviti i termoizolaciju. Za fasadu offsetovat ćemo ove linije za 15 cm. Znači pokrenut ću offset komandu, kucati 15 i sad ću ovo offsetovati za 15 cm. Isto treba uraditi i s ove strane. Kliknut ću Escape, pokrenut ću fillet komandu kako bi ovo zatvorio, F, Enter. Isto ću raditi i ovde. Selektovat ću ove linije fasade i stavit ću ih na sloj fasada. Sad ću izabrati taj sloj i linijom ću zatvoriti ova dva kraja. Nakon što imamo ovaj donji zid, mirrorovat ću ga oko centralne ose, centralne horizontalne ose, kako bi dobio ovaj gornji zid. Kliknut ću ovde No, da ne bi izbrisao ovaj donji zid. I sad nam se ovde preklapa ovo sa stubom, ali to ćemo lako rešiti. Potrebno je da odredimo ovde gde je ovaj prozor. Sad ćemo odokativno ovako da mu zadamo da je na primjer do ovde. I to prvo ćemo povući liniju na layeru fasada do ovde, a zatim ću preći na layer spoljašnji zidovi i povući liniju na dole. Dok crtate, poslednja komanda koju ste koristili možete da je pokrenete tako što kliknete samo Enter, ne morate da kucate. Tako sam ja poslednje crtao ovu liniju, tako ću sad izabrati ovde layer fasada, kliknut ću samo Enter i evo sad imam liniju. Znači Enter i evo. Nakon što smo sad iscrtali ovaj prozor, treba samo skratiti ove linije i najbolji način da sad ovo ovde zatvorimo tako da izbrišemo ove linije jeste fillet komanda. Znači F, Enter, kliknem tu i tu i sad samo Enter pošto je prošli put već korišćen fillet, kliknem tu i tu i evo zatvorili smo ovaj zid. Sad ovo mora da se trimuje, TR, Enter, nisam kliknuo dva puta, kad klikćete Trim, TR, Enter, sad još jednom Enter, zbog ovog Select All. I sad imamo i taj prozor.
Sad možda se sećate sa ove osnove da ovdje ima ovaj vetrobran i njegove dimenzije su 200 po horizontali i po vertikali 160. Tako da ću se vratiti ovdje i na ovom layeru fasada pokrenut ću liniju L, Enter, kliknut ću ovdje na centar i spustit ću je do ovdje. Sad, nećemo raditi s obe strane, nego ćemo raditi na jednoj strani pa ćemo mirorovati oko ove linije. Tako da ću pokrenuti offset komandu O, Enter i offsetovat ću ovo za 100, pošto je to polovina od 200. Zatim ću offsetovati za 15, što nam je dimenzija fasade. I zatim ću offsetovati za 20, što nam je dimenzija zida. Sada ću offsetovati ovu liniju ka unutra za 160, pošto nam je za toliko offsetovan ovaj ulaz. O, Enter, 160. I sad ćemo skratiti da ne bi previše smetala. Offsetovat ću sad za 15, pa zatim za 20. Kako bi dobili termoizolaciju i zid. Nakon što imamo ovo, sad ovo treba malo da se sredi. Pokrenut ću fillet komandu, F, Enter, kliknut ću ovdje, ponovo i ponovo. Sad treba ovo ovdje srediti, nećemo koristiti fillet komandu, pošto kad bi kliknuli na fillet i kliknuli na ovu pa na ovu liniju, izgubili bi gdje se pruža ova linija, tako da ću pokrenuti trim komandu, tr, Enter. Kliknut ću još jednom da bi se potvrdilo ovo select all. I sad ću izbrisati ovo ovdje, ovo ovdje. I napravit ću ovo. Izbrisat ću i ove ovdje linije. Ova linija nam je ovdje ostala, tako da ćemo selektovati i obrisati. Nakon što imamo ovaj ulaz, selektovat ćemo ove ovdje linije i stavit ćemo ih na layer spoljašnji zidovi. Sada ćemo ovo mirorovati, M i Enter, kliknuti dve tačke na ovoj vertikali i potvrditi. I sad možemo da obrišemo i tu vertikalu, u stvari treba će nam oko vrata, ajde nek ostane još malo. Sad ovo može se sredi fillet komandom, F, Enter. I sad zbog vrata ovo treba da offsetujemo na 50 cm i na jednu i na drugu stranu, pošto će ulazna vrata biti 100 cm. Okrenut ću O, Enter, 50. I sad ću pokrenuti trim komandu, tr. Izbrisat ću ovdje. Izbrisat ću naravno ovu liniju, ona nam ne treba. I ovo ovdje. I sad ove tri linije možemo da izbrišemo, a ovdje treba da ucrtamo linije na layeru spoljašnji zidovi. Nakon što imamo ove linije, ovo može sad da se trimuje, pokrenut ću tr, Enter i Enter. I sad imamo ulazno vrato. Ovdje su pretekle ove dve linije, tako da ću ih selektovati i obrisati. Sada imamo sve spoljašnje zidove na ovoj kući i sad bismo mogli da ucrtamo prozor, ali pre toga ovdje vidimo fali fasada na ovim stubovima, tako da ćemo ucrtati, otići ću na layer fasada, pokrenut ću line komandu, kliknut ću ovdje, povući ovako pod orto na levo, kucat ću 15, zatim ću podići na gore, kucat ću 20 i sad ću samo spojiti. Zatim ću selektovati ovo i mirorovati oko ovdje centralne ose. Sad imamo i tu fasadu. Sad ćemo ucrtati prozor. Otići ćemo na layer prozori. Doći ćemo, na primjer, ovdje. Pokrenut ćemo line komandu i nacrtat ćemo jednu liniju. Zatim ćemo ovu liniju kopirati i na drugu stranu. I sad, da bi dobili neki standardni prozor, offsetovat ću ovo kao unutra, na primjer, za 8 cm. Zatim ću offsetovati za 5 cm. I sad ću offsetovati za
možda 2,5 kako bi dobili centralnu liniju koja bi predstavljala staklo. Vidite, ova sad linija predstavlja staklo. I kod prozora je običaj da se ovako postave ovi mali doprozornici. To je obično dosta detaljnije, ali za ovakvu osnovu ne moramo da detaljišemo. Selektovat ću ovu ovde liniju doprozornika i mirorovat ću je oko centra ove linije prozora. Evo je sad tu i sad ćemo samo skratiti ovo staklo od ovde. Nakon što imamo ovaj jedan prozor, možemo ga selektamo celog. A sad smo slučajno selektovali i ove ovde linije. Tako da ću držati Shift i izbaciti ovo iz selekcije. Isto ću raditi i gore. Nakon što sad imamo ovaj prozor sam selektovan, kliknut ću desnim klikom na njega, ići ću na Group i ponovo na Group i sad je ovaj prozor grupisan. Tako kako ga selektujemo, on je jedna grupacija. Ovo će olakšati kopiranje prozora, kopirat ćemo ga dole. I sad ćemo selektovati ova prozora i mirorovati oko centralne ose i na drugu stranu. Sad ću uhvatiti ovaj ovde prozor i kopirati ga malo iznad i zatim ću ga rotirati za 90 stepeni. Nakon što je rotiran, selektovat ću ga i pomerit ću ga ovde dole. A vidite, sad nam on malo ovde je pretekao. Tako ću ga selektovati i ću desni klik ponovo, Group i sad ću kliknuti na Ungroup. Sad kad više ovo nije grupacija, selektovat ću ovu ovde liniju i kopirat ću je, ali tako što ću uhvatiti za ovu ovde tačku i kopirat ću je ovde. I sad ovo samo treba da se skrati. I ove ostale linije mogu, na primjer, da se trimuju, ove unutrašnje, a ove spoljašnje, da ne bi slučajno trimovali ove linije zida i fasade, njih ću uhvatiti za ove tačke pa ću presjeći. Ovo ćemo trim komandom da obrišemo. Sad su ovde pretekle ove linije i njih ćemo obrisati. Sad imamo sve prozore na našoj kući. Sada ćemo ucrtati pregradne zidove na ovom donjem delu naše osnove. Za to ću pokrenuti offset komandu, O i Enter, i offsetovat ću ovu centralnu osu za 130 cm ka dole. Kucat ću 130 i pomerit ću na dole. Ponovo ću pokrenuti offset komandu i offsetovat ću za 12 cm, što će nam biti debljina pregradnih zidova. Kliknut ću Escape, selektovat ću ove dve linije i prebacit ću ih na layer pregradni zidovi. Odnosno unutrašnji zidovi. Sada ću izabrati ovde layer unutrašnji zidovi, pokrenut ću Align komandu i ucrtat ću ovde jednu liniju do kraja. Offsetovat ću za 12 i sad imamo ovaj ovde zid. Što se tiče ovog zida ovde koji drži orman, pokrenut ću Align komandu, povući ću na ovu stranu za 60 kolika je prosečna dimenzija ormana, povući ću do gore i sad ću offsetovati za 12. Ovde ću povezati fillet komandom. Sad ću ceo ovaj zid kopirati na ovu stranu za, na primjer, 120, što će biti širina ove veoma uske prostorije, može i 140, na primjer. Sad kad imamo ovo, extendovat ću ove linije na dole, EX za extend, kliknut ću ovu liniju kao krajnju tačku, kliknut ću Enter i selektovat ću ove dve linije. Zatim ću trimovati ovde da napravim rupu, ali pre toga ću povući ovde jednu liniju odavde do gore i sad ću ovde skratiti kako bi dobio i kraj ovog zida. Ovo ću sad trimovati. Ovde se treba ucrtati vrata, ali za početak ajde da sredimo ovaj zid. To ću raditi fillet komandom. I sad zbog vrata možda treba ovo da prevučemo kao ovamo. Offsetovat ćemo ovu liniju na dole za 90, a možemo i da je kopiramo, ne moramo da offsetujemo. Kliknemo bilo gde, usmerimo na dole, kucamo 90
Enter i gotovo. Sad ću ovo trimovati. Ovo ću obrisati. I trimovat ću ovaj prolaz za vrata. Selektovat ću sve to i mirorovat ću oko ove ovde ose kako bi dobio drugu stranu. I extend komandom selektovat ću ovo kao krajnju tačku, produžit ću ovaj zid. I sad se ovo samo trimuje, a ovo se obriše. Sa druge strane ovde će biti vrata, tako da treba ovo kopirati za... Ovo su vrata od WC-a, tako da može, na primjer, 80. I sad se trimuje ovo ovde i ove dve tačke, odnosno linije. Također ću trimovati ovu i ovu liniju, a ovu ću kopirati za 90 na ovu stranu pomoću ortoa i sad ću trimovati. Također ću trimovati i ovaj ovde prolaz za vrata. I ovde možemo zatvoriti ovaj zid. Neka on ide samo do prozora, ali pošto će ovaj prozor biti tanji od ovog zida, bitno je da se ovde ucrta još jedna linija, tako da ćemo ovde zatvoriti zid. Da bi dobili poziciju ovog ovde zida, potrebno je da nacrtamo stepenište. Tako ću se vratiti ovde, otići ću na layer, stepenište, stepenice, pokrenut ću line komandu i odavde, od ovog centra, povući ću liniju ka tamo. Znamo da je stepenište centralno postavljeno, tako da ću sad ovo offsetovati na obe strane za 10 cm, pošto nam je ovaj ovde međuprostor 20 cm. Offset 10, sad na svaku stranu po 10. Sad ovo može i da se obriše. Sad ću offsetovati ponovo za 120 koliko je dimenzija stepenišnog kraka. Nacrtat ću ovde jednu liniju, horizontalnu liniju, i offsetovat ću je, odnosno pomerit ću je za 120 koliko je dimenzija ovog podesta. Sad ću se vratiti ovde i prebrojati, odnosno model, i prebrojati ovo stepenište. Imamo sad, ova dva kraka su smaknuti kao što vidite, i imamo ovde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linija i ovde isto 8 linija, samo je ovde smaknuta za jednu. Tako ću ovde povući ovih napričih 9, selektovat ću ovo, kucat ću copy, sad da kažemo da je stepenik 29 cm, selektovat ću ga, ponovo ću pokrenuti copy, sad ću ovako napraviti da imamo 3 stepenika, sad mogu to da selektujem pa da kopiram dalje kako bi ubrzao selekciju i sad imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ovaj ću izbrisati. Ovaj 9. je odnosno prvi na ovom kraku, tako ću ga uhvatiti i prevući ovde. Kao što je ovaj ovde prvi, samo važi za ovaj krak. Trimovat ću svo ovo stepenište u sredini što se javlja i trimovat ću ove ovde linije, kao i ovo ovde. Sada je potrebno da ucrtamo putanju kretanja uz ovo stepenište. Pokrenut ću line komandu, ću otići na layer kote. Pošto volim sve te pomoćne linije da stavljam na layer kote. Naću ovde središnju tačku, doću otprilike ovde negde do centra, stvarno nije bitno. Naći ću ovde pa ću uz pomoć ovoga za što je uključen ovaj object snap tracking, kad dođem do ove tačke, nudi mi opciju da se vežem za ovu ovde tačku i doći ću do kraja. Iz nekog razloga je... Aha, to je zato što ova linija, njen centar je tu, a centar stepeništa je ovde. Tako ću ovo sad obrisati, ovo ću obrisati, pokrenut ću ponovo line, doći ću do ove ovde tačke. Evo, javila nam se ova pomoćna linija i sad možemo da završimo naš krak. Sad možemo i nacrtamo ovaj ovde zid, offsetovat ću ovu liniju za 12, offset 12 i selektovat ću i postavit ću na layer zidovi, odnosno unutrašnji zidovi. Samo ću zatvoriti ovde taj
zid. I imamo sad i ovaj pregledni zid. Sada da ne bi crtao sve ove kuhinjske elemente, pošto je to dosta naporno, a i mrzi me, otići ću na ovaj projekat i ukrašću ih. Sad kako se to radi, selektovat ću sve ove kuhinjske elemente, kao i ove ovde, pokrenut ću copy komandu i kopirat ću ih negde sa strane. Zatim ću ih selektovati i postaviti na nulti layer, zato što ove layeri, iako se zovu veoma slično kao ovi ovde, ako mi prekopiramo ovo na ovim postojećim layerima, ti layeri će se i ovde pojaviti, imat ćemo neke duplikate koje nam stvarno ne trebaju. Tako, nakon što je ovo na nultom layeru, kucat ću Ctrl+C, a zatim ću ga obrisati, vratit ću se ovde na ova nova kuća i kucat ću Ctrl+V i postavit ću. Sad on je požutao zato što smo trenutno na ovom layeru unutrašnji zidovi, ali kada kliknem, on će se vratiti na nulti layer. Tako sad kad ga selektujem, move komandom ću ga postaviti otprilike ovde negde, vezat ću ga za ovaj zid, zatim ću ponovo sve ovo selektovati i vezat ću za ovaj ovde zid. Pošto nam se javilo ovde mala rupa, pomerit ću ovo move komandom ka tamo i povezat ću ovaj zid. Pošto nam je ovo ovde zid, stavit ću to na layer unutrašnji zidovi, selektovat ću sve ostalo i staviti na layer nameštaj. Sada je potrebno da ucrtamo sva ova vrata koja nam fale. Za crtanje vrata zoomirat ćemo ovde i na primjer napravit ćemo prvo ova vrata od 90. Otići ću na layer vrata. Zoomirat ću skroz do ovde da bi nacrtao prvo dovratnik. Kucat ću REC, Enter. Doću do ove tačke, sad kad prevučem, on mi nudi da napravim rectangle koji se ovde nastavlja i stavit ću otprilike nekih 2 cm, stvarno nije bitno. Selektovat ću ga i prekopirati na drugu stranu. I sad ću napraviti ovde jedan neartikulisan rectangle, odnosno napravit ću ona predugačka vrata. Njihova širina će biti oko 3 cm. Sad ću se vratiti na layer kote kako bi uradio ovu liniju otvaranja, odnosno zatvaranja vrata. To volim isto da uradim na layeru kote, pošto lepše izgleda kad je tanja linija. Pokrenut ću arc komandu, ARC, Enter. Izabrat ću početnu tačku. Sad ću izabrati centar, kao ovu ovde tačku, i izabrat ću ugao tako što ću pomoću orto, vidite kako možete da pomoću orto da mu zadate ugao, samo ću kliknuti na ovu stranu na dole i evo ovde nam se završava luk. Tako da ovde treba da se presveku vrata. Kliknut ću ovde dole, uhvatit ću za ovaj centralni slider i dok je orto uključen, prići ću ovoj ovde tački dok se ne pojave ove pomoćne linije i sad ću samo kliknuti. I sad imamo jedna vrata. Nakon što imamo jedna vrata, možemo da pravimo druga vrata veoma lako. Selektovat ću ovo, kopirat ću, pomerit ću ih ovde, rotirat ću ih za 90 stepeni i move komandom ću ih postaviti ovde. Sad uhvatio sam za lošu tačku, nije bitno, ponovo ću selektovati ova vrata, uhvatit ću za ovu ovde tačku i move komandom ću postaviti na mesto. Sad ću selektovati cela ova vrata i mirorovati oko ove ose kako bi bila i na drugoj strani. Još nam fale vrata ovde od WC-a i ulazna vrata. Za početak da uradimo ulazna vrata. Kopirat ću ova vrata ovde, ali vidite ona su sad suviše kratka. Sad ću ih selektovati i scale komandom SC Enter
kliknut ću ovdje kao base point i sad ovim reference opcijom produžit ću vrata, kliknut ću ovdje, kliknut ću tu i zatim ću kliknuti ovdje. Sada ćemo smanjiti ova vrata. Selektovat ću ih i kopirat ću ih i prebaciti ovdje. Sad ovdje su prevelika. Ponovo ću ih selektovati i pokrenuti scale komandu SC, enter. Kliknut ću ovdje, izabrat ću R za reference opciju, kliknut ću na početnu tačku, na krajnju tačku i sad ću ih smanjiti na veličinu ovih vrata. Ajde sad ucrtamo još ove ormare, možda oni su laki za crtanje. Tiću na layer namještaj i sad samo jednostavnim linijama ću nacrtati ovo. Ovo je nekako najjednostavniji način da predstavite orman. Ovdje ću ga ucrtati da bude širine možda 50. I sad ću ga selektovati i mirorovati oko ove ose da bi bio i sa druge strane. Možda i ovaj da miroramo da imamo jedan s ove druge strane. Uhvatit ću za ovu ovdje centralnu tačku, povući na dole uz orto i imamo sad i ovdje orman. Sad sam primetio da nam ovdje nedostaju ulazne stepenice, otiću na layer stepenište, odnosno stepenice, napravit ću jednu liniju, kopirat ću je kao unutra uz pomoć ortoa 2 puta 1 za 30, drugi put za 60, otiću na layer kote i napravit ću ovu liniju penjenja. Sad sam kliknuo na save kako bi sačuvao, ali to nije toliko bitno pošto mi je uključen autosave i on automatski na svakih 10 minuta sačuva ovaj crtež. Sada treba da ucrtamo malo namještaja da bi nam živnuo ovaj crtež. Zato sam koristio ovaj sajt CAD Blocks. Našao sam blokove koji mi trebaju i već sam ih downloadovao. Evo su ovdje u downloads. Selektovat ću sve te blokove, desni klik i open. Sad će se oni otvoriti jedan za drugim. Sad, ako ne vidimo gdje taj crtež koji tražimo, kucite zoom, Z-O-O-M, i izaberite ovu ovdje opciju all. I evo on ga je sad našao. Ovo je neki stočić sa 3 stolice. Kucat ću Ctrl-C, doći ovdje u kuću i kucati Ctrl-V i pastovat ću. Ali vidite, on je dosta manji. Čak je 100 puta manji nego što bi trebao, pošto je u različiti razmjeri. Kucat ću Scale, kliknuti tu negde i sad ću ovo scalovati 100 puta. Sad je u pravoj razmjeri, ponovo ću ga uhvatiti, rotirati i samo ću ga pomeriti da stoji možda ovdje, kraj prozora. Selektovat ću i postaviti na layer namještaj. Isto sad treba da uradimo sa ovim. Evo ga ovdje u centru, ovaj neki televizor. Ponovo Ctrl-C, Ctrl-V, da se selektuje, SC za scale i 100 puta. Zatim ću ga rotirati, postaviti ovdje uz ovaj zid i selektovati i staviti na layer namještaj. Evo ga ovdje ovaj neki trosed, ponovo Ctrl-C, Ctrl-V, postavit ću ga ovdje, selektovati, scalovati 100 puta, slučajno sam kucao 1000, undo, možda je malo mali, ispada na manji od ovog stola, tako da ću ga scalovati još odavde za možda 1,3. Sad je neka ok veličina, stavit ću ga na layer namještaj i grupisat ću ga da bi lakše manipulisao njime, pošto još želim da ga dupliram. Kopirat ću ga, pomeriti ovdje, rotirati
pomoću ortoa. Možda tu da stoji. I imamo ovaj trpezarijski sto. Selektovat ću ga, Ctrl+C. Ovdje Ctrl+V, postaviti, selektovati, Scale, povećati 100 puta. Sad ću ga selektovati, rotirati za 90 stepeni, pomeriti ovdje negdje gdje bi trebao da stoji i još jednom ću ga selektovati da bi ga stavio na layer nameštaj. Nakon što smo prebacili nameštaj na ovaj crtež i isključit ćemo sve ove i nećemo sačuvati nikakve izmene. I sad još da ubacimo neke kote. Neću previše kotirati ovaj crtež, samo ću kotirati razmake ovih osovina, odnosno osa. Otići ću na layer kote, kucat ću dim za dimension, kliknut ću ovdje, kliknut ću tu i izabrat ću ovo. Ali ova kota nam je suviše mala i poprilično ružna. Tako da ću pokrenuti dim style, ući u ovaj dijalog i izabrat ću ovaj kotni stil, pa ni on ne izgleda nešto dobro, napravit ćemo novi. Nazvat ćemo ga kote i sad ćemo podesiti ovdje, nek ostane ovo oblique, nek ostane ovaj arrow size 20. Što se tiče lines, sve izgleda u redu. Tekst je možda najveći problem i izabrat ćemo Century Gothic, pošto je to najbolji tekst, odnosno font ikada izmišljen. Kliknut ću Set Current i kliknut ću ovdje Escape. Nakon što sam to uradio, ići ću na Primary Units, samo da vidimo koliko imamo decimala, imamo 0, sve izgleda ok. I kliknut ću ovdje na Set Current kako bi postao aktivan. Zatim ću selektovati ovo, otići u Properties i pod Dim Style izabrat ću kote. Sad ovo već liči. Pokrenut ću ponovo dim komandu, kliknuti ovdje na Continue, selektovati ovu kotu i produžit ću je ovdje i ovdje. Zatim ću selektovati sve ove tri kote i kopirati uz pomoć orto komande na dole. Pokrenut ću ponovo dim komandu. Sada ću kotirati ovo ovdje. Ponovo dim, pa continue. Selektovat ću ovu kotu i kotirat ću i to i sad samo još da prekopiramo na donju stranu, odnosno na desnu stranu. Sad je ovaj crtež skoro gotov, još treba da ga išrafiramo i da ucrtamo termoizolaciju. Što se tiče termoizolacije, moramo da nađemo središnju liniju. Tako se crta termoizolacija, potrebna je još jedna središnja linija i ona će biti ona kriva linija. Sad ćemo pokazati kako se to radi. Pokrenemo prvo offset komandu i izaberemo distancu 7,5. Zašto 7,5? Zašto je ovo 15, 7,5 je pola, a nama treba sredina. Tako ću uraditi to, ovo ću uvući na dole, isto to i ovdje, i ovdje. Ovo je sad malo možda dosadan proces, ali se isplati kad se završi. Nakon što smo to uradili, potrebno je sve selektovati i prebaciti na layer termoizolacije.
ću ovdje, izabrat ću termoizolacija. Zatim treba skratiti. Ova termoizolacija sad možda izgleda kao da se tu ništa ne dešava, koliko god da zoomiramo. Ne vide se ove linije. Evo sad su se odjednom pojavile. Ove linije sad ne izgledaju proporcionalno, odnosno suviše su male. To ćemo kasnije podesiti u pripremi za štampu. Ono što sad treba da uradimo je da skratimo jednu. Znači, jedna treba da ide do kraja, a jedna treba da ide do ove ovdje linije, kako bi to dobro izgledalo. Sad priđemo ovoj tački ovdje dok se ne pojavi ova pomoćna linija i kliknem i na taj način ću skratiti sve ove linije koje se seku. Ovdje je ok. Znači jednu skratiti, druga treba da ide do kraja. I sad samo još da uradimo šafure. Ali prije nego što krenemo šafure, potrebno je da ubacimo i vertikalne serklaže. Ovo će biti zid od gitar bloka, ali moramo da imamo neke betonske serklaže na najmanje 6 metara. Mi ćemo iskoristiti ove ose i postavit ćemo svugdje gdje su ose te armirano-betonske serklaže. I sad da bi olakšali sebi posao, prvo ćemo išrafirati jedan ovaj serklaž i onda ćemo ga, odnosno stub, i onda ćemo ga kopirati zajedno sa šafurom kako bi ubrzali posao. Naćemo layer šafura koji sam naravno zaboravio, tako da layer komanda, novi layer, šafure, zadećemo u neku boju, na primjer ovu tamno sivu da ne smeta previše, najtanje moguća linija što se tiče šafura, H ili je hatch je komanda za šafuru, uhvatit ćemo sva ova 4. Iz nekog razloga neće da uhvati sva 4, to se nekad dešava, šafura nekad zabaguje, nije bitno. Selektovat ćemo ovo, sad ćemo izabrati ovaj armirani beton, ovdje ćemo kucati 60, koliko se sećam. Izgleda dobro, može i 50 možda. Ponovno ću pokrenuti H za šafuru. Sad je ovo također potrebno postaviti u tu razmeru. Sad nakon što imamo ovu šafuru, možemo da je prekopiramo na ostale postojeće stubove. I sad ćemo selektovati ovaj stub, kucati CO, uhvatiti ga na primjer za ovu ovdje tačku i postaviti ga ovdje, isključit ću orto, postavit ću ga ovdje. Možda možemo selektom ova dva, pa copy komandom da uz pomoć orto da ga vežemo za ovo ovdje, sad imamo i tu serklaže. Potreba nam je jedan ovdje i ovdje, kao i sa druge strane. Ovdje bi trebao jedan serklaž možda da bude kod ovog prozora, da se zid ne završava slobodno nego betonom. I još ovdje na ove sve uglove da postavimo beton. Na primjer tu. Sad ovo nisam dobro zakačio, pomerit ću ga na gore. I izgubila se ova mali segment šafure, tako da ćemo i njega prekopirati. Sad ćemo selektovati sve ovo i prekopirati na drugu stranu. Sad ćemo išrafirati gitar blok. Pokrenut ću hatch komandu, H, enter, kliknut ću ovdje. Ću enter. Ovdje ćemo za ovaj scale da postavimo neki veći broj, na primjer 150, i ovo ćemo rotirati za 45.
Možda bi moglo malo šire, možda 180. Ovo izgleda ok. Sad ponovo hatch. Sad znamo koje dimenzije nam trebaju. I sad ćemo išofirati sve ove horizontalne zidove. Znači ovdje 45, a ovdje 180. I sad imamo sve te horizontalne zidove išafirane, samo treba još ova dva vertikalna. Znači ponovo hatch, kliknut ćemo tu i tu. Zatim ćemo selektovati ovu šafuru i rotirati je za 90 stepeni, znači na primjer 135. I evo, imamo sad išafiran i taj gitter blok. Sad nakon što je sve ovo gotovo i nacrtano, potrebno je samo da uradimo pripremu za štampu. Napravit ćemo novi layout, u stvari već imamo dva layouta, tako ćemo iskoristiti ovaj jedan. Za početak ćemo izbrisati ovo što postoji, ući gore u menu, print, page setup, modify, izabrat ću ovaj DVG to PDF, izabrat ću full bleed ISO ovaj A4, units 1 mm jednako 0,1 cm. Što se tiče ovog plot styla, izabrat ću monohrom, da bi sve bilo crno-belo. Quality ću staviti na maksimum, ostavit ću ovdje landscape i kliknuti OK. Zatvorit ću ovo i sad imamo A4. Otići ću ovdje na ovaj def points, iz nekog razloga nam je on napravio još jedan, nije bitno. Kucat ću v ports. Kliknut ću OK i napravit ću na def points layeru jedan ovaj prozor. Zatim ću dvokliknuti unutra da ovdje piše model i izabrati razmjeru 1:100. Pošto nam ovdje daje ove neke razmjere u inčima, možemo da izaberemo custom i da nađemo našu. Na primjer, ovo će se zvati 1:100 i ispod ću napisati paper units jednako 100 drawing units. Kliknut ću OK, izabrat ću ovdje ovu 1:100, dvokliknut ću van, dvokliknut ću unutra samo da bi isključio ovu mrežu, da bi dobro izgledala, i zaključat ću ovo, tako da možemo da zoomiramo bez da menjamo razmjeru. Sad se javlja novi problem što se tiče ove termoizolacije, ovdje je prevelika, u modelu nam je bila premala, a sad je u layoutu prevelika. To se dešava, potrebno je samo da se selektuje i predlažem da se ova selekcija radi u ovom layoutu, pošto je nekako najsigurnija opcija. Selektujte sve ove linije termoizolacije. Znači ne možete da uhvatite ovdje, morate da uhvatite tu gdje je centar. I još malo nam je ostalo. Sad ćemo zoomirati tako da vidimo ovdje kako to izgleda. Uključit ćemo ove debljine linija. Otvorit ćemo Properties menu. I što se tiče line type scale-a, da probamo 0,5. Još uvijek je preveliko, možda 0,1. Sad je premalo. 0,15 je možda ok. I ovo izgleda kao dobar razmjer, tako ću ovo zatvoriti, kliknut ću Escape. I ovo izgleda sasvim ok. Dvokliknut ću van kako bi došli u ovaj paper space, ali sad vidimo još jedan problem. Ove linije osa su suviše odvojene, suviše velika razmjera
ovih linije, tako da ću ponovo dvokliknuti unutra, selektovat ću ovu jednu, otići u Properties i pod Line Type Scale ću probati 0,05 je prošli put radilo, još uvek funkcioniše, kliknut ću Escape, selektovat ću ostale ose, ali ću izbaciti selekcije ove kote tako što držim Shift i selektujem. Selektovat ću i ove ose, samo ću izbaciti kote iz selekcije i izabrat ću ovdje za Line Type Scale 0,05 i Enter. Kliknut ću Escape, dvokliknut ću van. Ovo sad izgleda onako kako smo želeli. Samo još potrebno da se eksportuje PDF. Ući ću u ovaj Start menu, Export, PDF i nek se zove nova kuća, PDF, Save. I sad ako ovo minimalizujemo, otvorimo ovu novu kuću, dobijemo naš projekat. Sada ovo može se pošalje direktno u kopirnicu da se štampa.